nkuko tumaze iminsi tubigarukaho rero amahanga by'umwihariko ibihugu by'abazungu niko twabivuga abanyakatari ndetse n'ibindi bihugu bikomeye ku isi batangiye kumenya ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kuva na kera bari barakomeje kugenda bavuga amakuru basa naho bagoreka amateka basa naho bagoreka ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho Al Jazeera isa nk'iyahagurutse, ni kimwe mu bitangazamakuru bikomeye ku isi bishobora kuvuganira abababaye, bishobora kuvuga amakuru akagera henshi. Al Jazeera ikinyamakuru cya Qatar cya Doha gikomeje kuvuga ukuri kubikomeje kubera ku butaka aho tugiye n'ubunini muri Uvira, nkuko tumaze iminsi tuhagarukaho ngira ngo murabyibuka imyigaragambyo yabaye n'ibindi byose byabaye, abaturage bakomeza kugaragaza uburyo babayeho neza by'umwihariko mu maboko ya M23. Ubu noneho tugiye kugaruka ku nkuru ikomeye cyane batangaje nyuma yaho M23 ikomeje kugaragaza ubushake bwo kuva muri Uvira. Bimeze bite rero? Reka mbageze muri yose uko yakabaye. Reka mere ku munyamakuru wari uri muri studio Idoha aho yari kuvuga ibiri kuba, ndetse turanakomeza tujya ku nkuru nyirizina ibiri kubera muri Uvira uko ibintu byifashe kugeza aka kanya aho M23 yakomeje gukura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Twese cyane reka twumve uyu munyamakuru. Rwandan-backed M23 rebels are withdrawing from Uvira in Eastern Democratic Republic of Congo. The group said it would leave the city if a neutral force was deployed to maintain security. Uyu munyamakuru wa Al Jazeera yatangiye agira ati inyeshyamba za M23 zishyikiwe n'u Rwanda zatangaje ko zitangiye kuva mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tsinda ryavuze ko rizava muri uwo mujyi igihe hazaba hashyizweho ingabo zidafite aho zibogamiye zo kurinda umutekano. Kuri ubu rero izi nyeshyamba zigenzura imijyi minini yose yo muri ako karere ndetse n'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Muri uku kwezi izi nyeshyamba zakomeje kwagukira mu majyepfo zikurikira ikiyaga cya Tanganyika maze zifata Uvira mu cyumweru gishize. Umunyamakuru wacu Ale uri muri Uvira araduha amakuru agezweho ku kuva kwa M23. In the town of Uvira, life is moving on. As you can see, shops reopen again and women, everybody are working today. Uyu munyamakuru wa Al Jazeera Ale ati mu mujyi wa Uvira ubuzima burimo gusubira mu murongo nkuko mubibona, amaduka yongeye gufungura, abagore n'abandi baturage bari mu mirimo yabo ya buri munsi. Ibi bibaye nubwo mujyi wahuye n'ibibazo ukomeje kugaragara mu makuru yo kuva kunyeshyamba za M23 muri uyu mujyi. Aba nibo barwanyi bari kugenzura uyu mujyi hafi cyumweru kimwe, ariko kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro bikomeje, M23 yatangaje ko igiye kuva muri uyu mujyi kandi yatangiye kubikora. Ku baturage benshi ba hano barimo kwita ku mibereho yabo ya buri munsi, bongera gufungura ibikorwa byabo nyuma y'iminsi y'ihungabana n'ubwoba ku byashoboraga kuba. Abaturage bavuga ko badahabwa amakuru ahagije ku bibera mu gihugu. Icy'ingenzi kurusha ibindi mu buzima bwabo ni amahoro. Tw'abaturage turimo gukurikiranira hafi niba uku kuva kwa M23 kuzashyirwa mu bikorwa byuzuye cyangwa bitazaba, ariko byibuze tugomba kwemera ko inyeshyamba zagaragaje ubushake bw'amahoro zemeye kuva muri uyu mujyi. Uwo n'umwe mu baturage ba Uvira waruri kubivuga yakomeje ati turashimira Perezida Trump, guverinoma ya Kongo n'abahuza bose bagize uruhare muri ibiganiro. Ubu dutegereje kureba niba amahoro nyakuri azagaruka. Inyeshyamba zaje hano mu cyumweru gishize none zikaba zasabwe kuva muri uyu mujyi mu rwego rw'amasezerano y'amahoro. Twebwe abaturage ba Uvira ntidufite ikibazo n'umuntu uwo ari we wese, icyo dukeneye ni amahoro. Uwo ari we wese uzazana amahoro azakirwa hano. Umunyamakuru yakomeje agira ati ikibazo gikomeye gisigaye muri uyu mujyi ni inyeshyamba zirajya hehe, ninde uzarinda umutekano w'uyu mujyi? Ku ruhande rwa M23 bavuga ko batari gusiga abaturage, ari nayo mpamvu bavuga ko ukuva muri uyu mujyi kuzagenda bigenda gake gake kugira ngo babashe kwemeza ko umutekano w'abaturage ukomeza kubungabungwa. Umujyi urarinzwe, abaturage bararinzwe ku rwego runini.
ariko ku bantu bari bafite impungenge ku mutekano wabo baracyitegereza ngo barebe ibihe bigiye gukurikiraho. Ikindi kibazo gikomeye ni ukumenya aho M23 izimukira, kuko iri tsinda rivuga gusa kuva muri Uvira, nyamara hagati ya Uvira n'utundi duce M23 yafashe utundi turere twinshi. Abaturage ntibazi niba utu duce twose tuzarebwa n'iki cyemezo cyo kuva muri Uvira cyangwa gusubira inyuma. Uku kuva cyangwa kugusubira inyuma kwatangajwe n'inyeshyamba za M23. Al Jazeera Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo ni umunyamakuru wa Al Jazeera watugezagaho iyi nkuru. Umunyamakuru wa Al Jazeera muri studio i Doha yakomeje agira ati noneho turi kumwe hano muri studio na Amza Mohamed kugira ngo adusobanurire akamaro ka Uvira, uyu mujyi uri mu mutima w'ibibazo byose, kuki Uvira ari ingenzi cyane. Uyu Amza Mohamed ati kugira ngo dusobanukirwe n'ihohoterwa riri mu burasirazuba bwa Kongo Uvira ibarizwamo, tugomba gusubira ku byabaye hashize imyaka 31 mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Mwibuka jenoside yabereye mu Rwanda mu 1994 yakorewe abatutsi. Abantu hafi miliyoni imwe barishwe, ahanini bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Abicanyi n'abahutu b'abahezanguni. Iyi jenoside yahagaritswe n'ingabo zari ziyobowe n'uwaje kuba perezida w'u Rwanda ubu Paul Kagame ukomoka mu bwoko bw'abatutsi. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko bamwe mu bakoze jenoside abo bahutu b'abahezanguni bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa M23 wafashe Uvira ugizwe ahanini n'abantu b'abatutsi. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ishyigikiye uwo mutwe mu rwego rwo gushakisha no gukurikirana abo bakoze jenoside bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 imaze gufata imijyi n'uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo, ariko Uvira ni ikibazo kidasanzwe. Uyu mujyi uri hafi cyane ya Bujumbura, umurwa mukuru w'u Burundi, nko mu birometero 32 gusa. Burundi bugizwe hanini n'abantu b'abahutu, harimo n'abayobozi, bityo ifatwa rya Uvira na M23 ryafashwe nk'umurongo utukura. Ntibashaka kubona umutwe witwaje intwaro ugizwe ahanini n'abatutsi wegereye cyane umurwa mukuru wabo. Ibyo tuvuga umurongo utukura, cyangwa iyo tuvuga umurongo utukura si amagambo gusa, ni koko Uvira iri hafi cyane y'u Burundi ku buryo byegeranye cyane, ariko ikibazo suko ari hafi gusa. Uburasirazuba bwa Kongo ni agace gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, ayo dukoresha muri telefone zigendanwa, televiziyo, imodoka zikoresha amashanyarazi, imirasire y'izuba n'ibindi byinshi. Nibyo koko Burundi n'u Rwanda nabyo bifite ayo mabuye, ariko ntabwo ari ku rwego rwo hejuru nk'urwo muri Kongo. Guverinoma ikinshasa ivuga ko igihombo cyinjira leta igira kubera ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro kigera kuri miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Icyo ni igihombo gikomeye cyane leta ivuga ko igira. Ku bijyanye no kwambutsa mu buryo bw'amagendo amabuye y'agaciro, haba u Rwanda n'u Burundi byombi bifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro. Icyagaragaye ni uko imijyi iri hafi y'imipaka y'ibihugu izwi nk'ahantu hahurira ibikorwa bitemewe, cyane cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibihugu byombi birabihakana. Amabuye y'agaciro arimo guhinduka inkingi ikomeye y'ubukungu, cyane cyane ku Burundi. Iyo urebye amadovize aturuka ku byoherezwa mu mahanga ava mu mabuye y'agaciro arenze 50% by'amafaranga y'u Burundi bubona. Leta y'u Burundi ivuga ko ishaka kuzamura uwo mubare ukarenga 70%. U Burundi buvuga ko ayo mabuye akomoka ku butaka bwabo atavuye mu burasirazuba bwa Kongo, ariko impuguke zigenzura n'abazi neza akarere babivuga ukundi. Ibi bitwereka ko amabuye y'agaciro ari ingenzi cyane muri iyi ntambara no mu mibereho y'aka karere n'umutungo wako. Ariko se ibi bisigahe abaturage ba Uvira? Iyo urebye ihohoterwa ririho ubu, abantu babarirwa muri za miliyoni barahunze. Nkuko iyo Uvira, si muri Uvira gusa, n'utundi duce twegereye uwo mujyi, abantu barenga ibihumbi bigera muri 200 barahunze. Abenshi muri bo bahungiye mu Burundi. Burundi ni igihugu gifite ibibazo bikomeye by'ubukungu. Hari izamuka rikabije ry'ibiciro no gutakaza agaciro k'ifaranga.
hakaba ibura ry'ibiribwa. Guverinoma yaho ntishaka kwakira umubare munini w'impunzi. Ikindi kandi hari ihohoterwa rikomeje, abasivili barenga 400 bamaze kwicwa muri Uvira no mu nkengero zaho. Mu gihe ibi byose bikomeje kuba, hari igitutu giturutse hanze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kubwira M23 n'u Rwanda ko batagomba gukomeza kuba muri Uvira, ko bagomba kuhava, kandi bisa naho ari byo bigiye kuba mu minsi iri imbere. Umunyamakuru wa Al Jazeera ati turacyakomeza gukurikirana aya makuru. Ashimira rero uyu witwa Amza Muhamedi, bari kumwe muri studio, ngira ngo murabyumva neza uko ibintu byifashe aka kanya. Abazungu bakomeje kwerekana uruhande rw'ukuri, bikomeje kubera muri Uvira, bikomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hashize imyaka myinshi habaho ibinyoma byinshi byakomeje kugenda birangwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga, yaba iby'Iburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi binyamakuru bikomeye mpuzamahanga, aho byakomeje kugenda bibeshya cyane. Pilot News TV nk'ibisanzwe ndabakunda cyane, muri Backgr.